tunawasiliana na nani ndio watufikie. Tukondamu kauda tutaenda mbele. Nao lazima tujipange. Si ni kweli? Ndio wakati huo ukikuja, mnaweza kuambiwa kwamba kutegemea ile pesa ambayo mko nayo, maana ni loan mnachukua, mnaweza kupewa mara 3 ya hiyo loan. Nilikuwa tunataka kuambia kwamba hii mambo ni kujipanga. Hakuna formula moja ambayo inasema kwamba tutafanya hivi, hatutafanya hivi, lakini mimi niko na commitment yangu kama patron wa Joyful Women Organization kusema kwamba tutafanya kila hali kuhakikisha kwamba wamama wa Kitui wako na pesa katika tables zao. Amen.